Uglavnom imaju pipki, ne pipki, nego pipci. Pogledajte, mislim, jednostavno kao da ima ljepilo, ne znam da li je ljepilo za miševe ili super atak ili šta je, lijepi je. Pozdrav ekipa, pozdravljamo vas iz Rijeke, evo želio bih vam predstaviti G-Sox čarape, ako ih već niste vidjeli i čuli za njih. To su čarape koje imaju na sebi gumice. Ja sam inače godinama imao problem sa zglobovima i sa izvrtanjem zglobova na utakmicama i na treninzima, upravo iz tog razloga što nisam imao adekvatne čarape i gdje bi mi se noga oznojila u toku treninga ili utakmice i onda bi se desilo izvrtanje. To nažalost, odnosno na moju sreću sada više nije slučaj, upravo zbog ovakvih čarapa gdje sad, em što je noga u čvrstoj, debeloj sportskoj čarapi, smanjena je uvelike mogućnost da se to dogodi. Kao što ćete imati sada priliku vidjeti, kada kupite ove čarape, tehnika vam sama po sebi dolazi, desna, lijeva noga, šta želite, šta zamislite, to imate. Čak možete pogledati ovo, čak malo vidite. Znači vidite ovo, pogledajte ovo, čak nema pipke na gornjem dijelu, ali je lijepi. Vidite ovo, još samo malo da vidimo ovu. Gospodo, nemojte propustiti ovu šansu, javite se mom kolegi Adanu Feziću, naručite čarape i dobijete jednog gratis. Ćao, vidimo se.